Marbangi i kaong kan sinakam te wat ikini kikam ke bala don lupa ban pen baha dan ban pen bet tam don pisah te kan sinakam yusan ke ang mantumnas tunakar laki hospital agi dispensary kasaka ka orang pisah nama dia pisah bala ka bini nek upai ba na pano na kejet no da kini marba ka banungkong ya kren hai bini bat ka recruitment bantung no ya ki bantung ya ki pusi balai na marba na du usnem arjar ila yo lembaga RTI ba klem ai klem patung lane klem advertise lane klem appoint kawai itu giba ai advertise men hakini ki snam dula de bro ki contractual yang ilai kran itu gibata hoit nakleng jong i ila ong ba yen sim ya ta ka decision ba yen sale nakleng jong ka government te ka baar kolong habide bat ka sing dawa ka jungi ka baar ka de ka IPL standard ka Indian Public Health Standard te kene ka Indian Public Health Standard war hakikat fulir wadan and then haki website du kila ban check ba kidan ba lakum no pharmacist ki bandan haki BHC ki bandan lagnum no arngot haki CHC laingot and then haki sub center ki bandan way te lada ka state ka jungi ka follow ka IPL standard ngatrai ka jelai ka jungi kam perdu kam mengi pharmacist lu ngemuan ya pencitom hangne meni kendo nak kapur habide buat kini ki issue ka jungi te nakalin jong government kala lembaga minister yang ba in saben bae lo kata ka banta tang ko ngis ngo ba long ngis ngo do mensim nomor pa nakalin jong government ka ai ka jawab singi kalong ba ka finance kata kemudian pisah te habong don pisah kemut lai syukut nak ke kran nama ladangi batai kumnu ru habong don pisah ngatrai ke semjing hi ya ka pentelun ni kikap te habidi bat ki ni ki pharmacist assistant nomor ba ngilai kran hoy nakaleng ka Mekalia Skill Development Society hoy is kutana ba ka training nama habag sarkar kam don pisah bi training matoi le yu nomor ba ka ni ka pharmacist profession kade ka professional course te ngidan diploma ngidan degree ngidan ke master PhD te kan mento yu plek te kita ni balai banai nomor kilong tangka ba supin sabe ka ya kapor ke jongki te nakalian ke jungi ong ba lagno no nakalian government ki kin chimkya ne ba kin strict highway ba ki jingbu jong kini ki private sector le government sector le ki retail shop ya kini pharmacist assistant am long ke highway ba kata ke benda ngamtip ya kemno ka sarkar ka pentri kam nomor bangi i ka ong kan sinakam te wat ikini kikam ke bala don lupa ban pen baha dan ban pen bet tam don pisah tekan sinakam yusan ke te ngising sunai hi hakali jalan jungi ba hoy ngising tu rahman ke senjam ka ngantip yo le segre tangka excuse dan kata ke basu pentame yang iru tamba don't give an excuse to a professional person em nang ni sakmat in up ya kita ki bangilai ekran te lada ki insting nila ban sim na kino senjam tamba ngin la ban simru wat ban poe hidup kasiri tambah ladang ilej kasiri nalor ka government kemudian bisa te kan pelut ta wele kis yang ite ka mentai kan nama dak tu ka bisa jong hi kini kun kis te nama ka government kedi ka bisa jong pat ba te ladang ilej ka kudru kan pelut bisa jong hi te bantung ini ke pos kemudian bisa dan isnai government ladang ilej ka kudru tambah ngihaban lada ka poe uta uput ngimban se haban le kami la bu te yong ba lag yakini kin pen telun fai kini kibala ya kran mentah kat kum ka service rule te kin sa simple de long kin sale ken kini long ka assurance ka long ban le tambah in pet nomor mentah arsne mengilahap ba inle tambah la change minister te la shu lamit vice minister neru ndi bangong ni kran politicalize insya parti dari kran pet ya ka good servant habide bat ka jela ka jungi la da wan manu minister udi ban sim ya ka sim kaya ka kam ka ndi ban kinsting ya ka kam isna ani thu ya sang ani thu ya hage jela me khna ya ga jungi kita tang hinru pawut ki MLA bana kini kinru pawut ki MLA kita khan anwut ki bayo ki minister kan thu yo MLA ka mal kharashan basakar urang minister hanai na lor kita ki khan anwut sang ani thu ya kita hadu sispa nyau pusang not ki wepa ki babat kum ki Sherman hakitna rekam befer jo ka sarkar mapitip kasi kanno ka sarkar kini ki Sherman we Sherman uyo NCU ka basila nlo wajar hadashi bana kata me basuang gimana deka dei ki kot Islam bala ayo komra sama akapor balong ka assembly ule ayu ni Sherman sama ya kunyo kamera room don office room don nong tray room don tangkanam Sherman bak kata ka jinsiu ka basilak nrepo klur o silak nrepo ajar aga shibana
silak repoja na kesimnai country AA sudah siam tanda tulok ini nama lagi day ki brio trong ki party ki masisha de sarkar ki apa kam chairman kan harang ru nang buat apa kita dikateng yo dikateng yo silak repoja dan ki balang MTC ru ayo tulok MTC ru na de council yo sa tulok na sarkar ka kam chairman baka jumot na kesimnai ya ki kam chairman kalong da ki klor tengka Dia kata, Ong bersama surak penbaka surak laporkan mau kelai Om dan pisah. Ong kisama balik kampulet kampung cucu nama ki bun bagi kampulet balai Om dan pisah. Ong bantu nas doktor lagi hospital lagi dispensary kasaka ka Om dan pisah. Nama dia pisah balo kabini balik coba ma. Napang no nak jet no lagi ni di badan komiti chairman. Bak kini ki chairman samanya tu bi pa ma. Kidai ki berabam ha kajingale election. Upai ma ulah kentat jadi. Uang pipi paklong balong MDC dalam MLA. Syamlo syala penerang yaki agak buat election. Ndai sarkar pak ki buat di kam ti behe. Ndai tang kata banyak tu je. Kini ki babak kam chairman, ki babak office, ki babak A, ki babak dekat tray, ki babak file, ki yo arlak ban repair ya kaji yang sistem. Kata ndai ong babak powel, ong kontrak sama. Na baka dithok kabu ai na pos kaya. Arlak sistem yo ban repair ya kaji. Ni sanong kendong ki yo skim bedut deh. Dia bawa yang mana? Yo kan ada blok silak lain pun ajar bersama lagi. Ngalong saudara tadi kecil moria, yo tadi si beduk, mudi nasa karten, tang silak lain pun ajar. Bansna ya kaji, kan bagi nepat kita ramah election, kita dan office, kita terikam, kita bayar periak arlak sistem. Nangta susu dia tak arlak, yo berdebat. Yo saya bagi sofa, tu sih pasai deh. Beti ni polok sinak dia sofa no, Andreu pun ajar. Tang kabai sih. Nangta yo sekali dia sah. Yo sa kabay umpian, kabay diesel, kabay petrol, arpusan hajar si bray. Ngadi itu asan hajar si bray di ngalaya behe mo. Tang kabay umpian asan hajar. Dong nalo betul betul tulok asan hajar si bray. Mo? Kata kabay umpian. Sa kabay sya yo kando. Bay sya yo si pau hajar si bray. Kata kadi yo kini kipri. Kipa putai. Kita pun haki jinyo apa tak banyak tu. Yo sekinam tray sawut. Baik ikut kubur yo baik mau power, baik rupang, baik nungsai, siu ke sarkar. Dia beranang pulih, yo kita. Dia mata kenapa pimpi kong. Kanton kuat ya kini baru, kicin pelaksan. Kiba ban, kiba rak, ya kicin dok, kicin keduk, ini kipat bak nang kendong. Lepas skim na blok ru yo atau skim mal mumana. Ya kau iki sabab group kilo kemiru, hak ya senyang hino bau kenceu. Ni ya kau iki di producer group, ya dan tadi. Yo skim sangaja ke group dan kan jadi betul. Ka group nang red dan kan jadi. Ya tahu ni tahu ni. Ni apa macam mana blok tahu ke grup jadi nang rap ong konak sama ni ai san hajar uwe membar jangan ke grup. Ya tahu ar pemut dia banyak sila. Agar uwe ni tahu lah sebab ki epic ki akaun cepat blok. Ar hajar ar uwe tak bisa. Ar hajar ar short action uwe antri grup. Hari kata sang yang jalan. Ar hajar ar sau cuma tu ajar punai mangari nak kubuat nanti ngaperngan yo video ni mangan tok kubuat. Hari ke mesti yo pun di notri blok. Bang apa itu bisa di grup nongret mah? Poi tang san pawajar. Jak no siteng san pawajar kata bisa. Li kita hukum kita ke. Ya bakal PPP ke om. Kan benlot yang kita ditinggal sinak mak. Bak kita di grup kita yo rusak itu di grup nongret. Idei kitang kita badan tadi kita ifu. Bak di parti kita badan nak kesana. Kalau PPP kita kekot yang ini kita dah. Bagi benlot kita baru kita tekam kita bersama kita kuat. Kita kesempula kita bangsa. Kaji mamsab kata lagi bos sisa dan keserka. Kesurat kebenaran si keluar tengkang. Bersiang rong berneslan kesurat. Lalu usang harang kelit anak kecil ulah. Dia main ni YouTube. Kelit anak kecil ulah. Ayo karola dah. Ayo karola kebahe kelit anak kecil lah. Itu kita jadi bangsa. Mak keluar pelut dan trasi keluar pelut. Kabil doa keluar kesurat syaitan si keluar. Yang kita ke PPP kan tungkoi lot. Ane kan nak benek tang badan, nak benek tang baik, nak benek tang badan ba. Gilang kam yang jadi kesan dan kejubli. Nak kadau dipak ba. Ini bersuhu, ini perkhat ba. Ngaya perkhat su ya kata jing subha, jadi yakok ngayo ahajan nau tau kandidi, ngayo singajan nau tau kandidi kata kejuk kada ben no. Ngin ben no jadi kata kejuk. Nai kom kita gin kau di bakodo di ubre. Ngin bat ya kadang ni kom di bre. Ba pinunga ban thiet ya na. Ngai gin kau di bakodo ke ubre. Ngai ban ke breu ke bakoi. Nganai kabut, tak kemen lainut ke jona. Ambil ben ong jadi dah kata parti. Tak jota, ngin ai kata hajar. Kata baju kada ben no. Ini ben no jadi, ngin tau pemai.
ya ki snong ki thao ki jongi ya ki ye ki san ki jongi